Ассаламу алейкум, эфирде нәтиже программасы бүгін ноябрьнен 28 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Геническ районында яқаланған ато ветеранларына Херсон махкемесі азат етті. Олардан қабаты таздықланмаған. Тонебін 5 инсан бұл аскер жемат бірлешмесінің азалары ве Айдар батальонның ветеранлары яқаланды. Олар кеченлері ерлиш адамлары ве таксижилеріні қорчалайжақларыны білдірген еді. Оларына гежесінен Геническ районның полис бөлігінде тұттылар. Тапсилатлыжа левқамызда екеетілі. Чаршын бияқ шамы Генческнын полис бөлігіне 5 адамны алып кеттілер. Бұ аскер ватандашлық тәшкілаты ве Айдар батальонның ветеранлары. Оларны Новоалексеевкадан Генческе ел алғанлары вақыт санки кой хойчалық мөсесінің офисіне уджум еткенлері үшін яқаладылар. Ерлі сәкенлер яқаланғанларының имесіне Генческ район полис бөлігі янына чықты. Айтқанларына көре, ветеранлар ерлі сәкенлерні қанунсыз берги талап еткен рекетлерінен көреші. Знаете такого Стаса Макеевского? Знаете, а что еще не в тюрьме? А он вам бабки проплатил. У вас тут же человек, а что еще не в тюрьме? А вот добровольцы, патриоты, сейчас попытаются закрыть. И захищали родину, 14. Вам не стыдно? Ветеранлар бутун кечені район полис бөлігінде кечірді. Сабайси оларға бір қач жинайдава бойынче шеклевлерні сеслендерділер. Айрыжа сөз чапқынлық ақында кеті. Фаллерге адвокатларының көрушмеге разылық бермеділер. Олар ватандашлық фалиетлері себебінден тақып етілгенлері тұшуне. Чүнкі оқу қоруючы органларының әрекетсізлігі үшін олар ерлі сәкенлерні озу қорчаламаға башлады. Сами полевики, сами таксисты – это простые люди, которые просто искали защиты. Да, в данный момент вот ребята с батальона, ветераны с батальона Айдар вступились за них. Они были за то, чтобы таксисты ушли в законное русло, платили государству налог и никому не платили дань. Естественно, да, пришлось действовать, так как это мафия, донецкая мафия, пришлось действовать. Ну, естественно, и гражданское формирование Аскер тоже поддержали. Так, когда бездействуют правоохранительные органы, приходится подключаться, к сожалению, и ветеранам АТО, ну и активистам. Отступила команда, я не знаю, звідки, чи з Херсона, чи з Києва, любою ціною нас запакувати, коротше. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми почали вставляти в палки колеса місцевому кримінальному авторитету на прізвиськи Стас Макеевський, Губа. Ми почали йому вставляти палки в колеса, і от виходить така ситуація. Bundan evvel Gençisk rayon memuriyetinin reisi Andrei Nищенко noyabrinin 27-sinden son taksijilerinin kutlevi teşkiruvini ilan etti. Bunun beraber vilayetinin hakimiyeti oku koruyucularının kanunsuz taşıyıcı ve reketlerinin kureş alıp barganını bildirdi. Hatta vilayet memuriyeti yanında iş takımı tezilgen, faallerinin şikayetlerine birden cevap verirler. Много сигналов о том, что есть нелегальные перевозки. Мы создали в областной администрации совместно с правоохранительными органами, в том числе совместно с СБУ, рабочую группу, которая изучает эти нелегальные перевозки. Уже устранено несколько таких нелегальных перевозок по информации правоохранительных органов, которая мне известна. Вся та информация, которая публикуется время от времени в социальных сетях и в средствах массовой информации, активно проверяется правоохранительными органами и осуществляются необходимые действия для того, чтобы нелегальных перевозок, по крайней мере, в Херсонской области точно не было. Яқаланған файлерны бутун геже сезода тутып Сабадан Херсон махкемесіне yolladılar. Анда оларға сынырланма тедберіні чақармақ кереклер. Яқаланғанларының бірінің адвокаты таққатчыларының талабы таздықланмаған деп айты. Чүнки шаатлар тәшкилат территориясында болынған вичапқынлықны япқан адамларны танып оламай. Якщо звернути увагу на протокол допиту, то є таке питання. Сможете ли вы опознать кого-либо из нападавших? Ответ. Думаю, что нет, так как все они были в балаклавах. Таким чином, прямих доказів того, що мій підзахисний, тобто Чуйков, вчинив якесь кримінальне правопорушення відносно даних осіб, немає. Нәтижеде махкеме тутулганларны азат етмек қарарыны чықарды. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бақшысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Сервер Мустафаев и Мемет Белялов Қырым татарларға қол тұтқанлары үшін минедарлық білдірді. 2 ел дегенде олар бірінші сефер махкеме салонындан бойлы видео мұражат язып олды. Шымды оларынан давасына Ростовтаки Русияның Женеберби махкемесі бақа. Сервер Мустафаев еркесіні оларынан сесі ол акциясына қошылмаға чағырды.
hapisxonalarda 2 yildan ziyada o'tiramiz. Ammo bir o'zimizni olganimiz duygularımızda hiç paydo olmadi. Nechundeki chunki sizin yardamingizni, sizin destegingizni ko'ramiz. Vaqt butun mahkamalarga bu odalar cemaatning to'la. İnşallah bu ağır vaqt, bu ağır vaziyat kechar. Biz ile asıl ruhlarımızı düşürmeyik, bu işini, bu kurashni devam edeceğiz. Bu marafonga qo'l tutmaga hepingizni da veririm. Bizler için değil, halkımız için, kurashimiz için. Çünkü işgalciler, çünkü baskı yapan insanlar ve bütün bu zalimler bunu Kore sezi, bunu dünya Kore. Bu bizim destekimiz ve bu hareket, bu destek, bu kureş gerçekten de gerek. Bu gururlandıra bütün diğer Müslüman arkadaşlarımızın, halkların, bütün Rusya'da ve dünyada. Allah razı olsun. Herkese çok selamlar. Rus mahkemesi Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Зекиряев, Эрнес Аметов, Эдем Смаиловның давасына бақа эксериетіні 2 yıl evvelsi Бақшсарайда кешірілген тінтулар нәтижесінде тұттылар. Оларның сесі ол акциясы девам ете. Қырым бірдемлік әрекетінің фали Шабан Умеров аққанда оның қомшысы Зейтуна Нурбекова тариф етті. Умеровны ишгалжілер мартының 27-сінде көтлебей тінтулер нәтижесінде тұтты. Сияси мабысыны евде 3 баласы беклей. Зейтуна Нурбекова айтқанына көре Умеровлар қорантасынен 4 yıl evvelsi таныш олды. Шабан Умеров вақыт чалышаве ев құрайды деп қатырлай. И знаю эту семью как верующих. Человек, который верит в Аллаха искренне, он никогда не пойдет на какие-то такие террористические или убийства или что-то. Такими делами он заниматься не будет. Люди верующие на такие дела не идут. Потому что если они боятся искренне Бога, они этого делать никогда не будут. Джемил Гафаровны құртармақ Русиялейкім Ольга Мазурова Русияның Адлиеве сағлық назерлігіне мұражат етіп, мабузке тибби ярдым берілігі талабынен петиция ресмелештірді. Оны Ченк.орг сайтында тапмақ мүмкін. Джемил Гафаров 57 яшында оны мартының 27-сінде кешірілген тінтулерден сон тұтып, апске ташладылар хаста ве сақат олғанына біле бақмадан. Джемил Гафаровның бұйреклері хаста 2017 сенесі атта инфарктқа ораған еді. Я хочу, чтобы Гафарова Джемиля посмотрели независимые врачи. Я хочу, чтобы Гафарова срочно госпитализировали. И третье, самое важное, чего я требую, заболевание Гафарова входит в перечень заболеваний, которые рекомендованы согласно третьего постановления правительства от 2011 года. И как противопоказание пребывания в СИЗО, я хочу, чтобы его освободили из СИЗО. Язда Москвада кешірілген акцияларда иштирак еткен Қырым татарлар пара жазаларына төле башлады. О вақыт Қырым татар фааллері Қызыл мейданға балаларымыз террорист дегіл язылы шиарларнен шыққан еді. Келечек күнесе Русияның юқары Рус махкемесі оғынде онлар же ватандашларымызны айны акция кешірген еді. Епсіні тұтып Рус махкемелері ондан 20.000 рублеге қадар пара жазаларына белгіледі. Ләқай толмаған Қырым татарлар жазаларны одемек үшін параларны капыклерінен топлады. Они были в этом солидарны, что помогли нам, что показали, да, свое единство. Я зашел в банк заплатить, и многие люди интересовались, какие же это копейки. Я им сказал вот так. Люди помогли оплатить свой штраф, и им самим интересно стало это. Ну, иншаллах, в скором времени пусть отпустит наших братьев-единоверцев, чтоб олар тез вақытте да көрішсіндер ана бабасынан, бүтін қоранталарынан. Амин.
Ишгалжилер тентувнен сөзді казак атаманы Сергей Акимовнан евіне келді. Ол қырым ишгал етілгені вақыт русларға фаал шекілді ярдым етеді. Шымды сені экстремизм, терроризм ве миллетлер ара кергінлігіне кетіре білген чағырулар япқанында қабатлайлар. Сонки еллары о Аксеновнан ел басшылығында олған ерлі ишгалжа акимиетна тенқыт етеді. Бір қач кере, бір кішілік пикетлерді кечірді. 2016 сенесі есе атты митинг тешкіл еткен еді. Бұндан сон оны яқалап полис бөлігіне алып кеттілер. Украиналы мабуслер азат етілмесі вет четлештірілі фаланында теш кесілмесі, сыңыр меселесі ве Украина қанунларына көре сайлевлар. Бұл мезулардан норманд форматында музакире етмек керек олғаны акс етілі. Бұны Милли Хавслық ве Мудафа шурасынан ел басшысы Алексей Данилов айтты. Алмания, Франкистан, Русия ве Украина лидерлері 11 күнден декабрінің 9-ында Парижде көрішмелі. Данилов қайдеткенне көре президент Букурушевде Украина менфаатларына құрчаламақ мақсадынен иштирак етежек. Эвелісі Милли Хавслық ве Мудафа шурасы. Норманд форматында Русия иштирагы или Курушев өткерілмесі үшін Украина әрбір шартларына бежергені аққанда білдірген еді. Того часу, поки не буде повернути український кордон, до того часу, поки там не будуть стояти українські військові, дуже багато процесів буде проводити вкрай складно. Наше завдання доволі просте – закінчити цю війну. При цьому ми чітко розуміємо, що війна відбувається на теренах України, і ніхто національні інтереси не буде нехтувати, а ми тільки будемо їх відстоювати. Ишбірлікшілер Бірлешке миллетлерінің Милли азғынлықлар форумында Русия Женеваға сөзді Девлет Дума депутаты Руслан Бальбекна еллаған. Онен бәрі Анастасия Гритчина иштирак етеу сөзді Қырымда Украин жемиетінің ел басшысы. Форумға екі ишбірлікші Қырым өндеслік ве педагогика университетінің ректоры Чингис Якубов ве Кремльге бойсынған Қырым муфтисінің муавины Садуллах Баировны қоймадылар. Олар да Русия ейтінде олмақ керек еді, ама оларны қайттан кечірмегенлер. Украинаның тышышлер назерлігі вазиетні шымділік иза атламай, Меджлис рейсінің муавины ақтемчей гозысе вазиетні боле аңлатты. МИД не делегирует туда по вопросам Крыма, не советуясь с Меджлисом, не отправляет от имени государства на эти площадки представителей крымских татар, а в то же время не предпринимает мер для того, чтобы исключить подобное появление там преступников оккупационного режима. Бальбек всем известная личность. Он находится под санкциями. Вот такие вот визиты лишний раз дают возможность оккупантам чувствовать себя безнаказанными и коллаборантам. Украина ве Қырым мұсылманлары үшін умре ибадетлеріне кечірмек үшін имканлар ачыла. Енді Қырым мұсылманлары дини идаресінде муминлеріні мұқаддес ерлерге алып бармаға аққы бар. Сауди Арабистан қыраллығы, ажылық назерлігі керекли лицензияларына берген. Ажылар не вақыт мұқаддес ерлерге барып олажағына мұхберлеріміз біле. Бу мукаддес ер Мекке, мында ислам дининин канунларына көре әрбір мусульман умур дивамында ич бір кере олса да мында келип хач кечирмек керек. Рахмәтле, бәрәкәтле булыр. Җирләребезне яраткан җаварларыбызны бәрәкәтле кылыр. Безнең өлкәләребезгә бердәмлек, бәхет, шатлык, сөенеч, бәхетле, бәрәкәтле. Хач ибадетлери кибы умреде япылган гүнахларны темизлей. Бу азиз мирасимден Атер телеканалынын алып барыжысы Сейтумер кечти. Те суратларынын пайлашып, мукаддес топракларны да чоқ келелер зиярет етмеге арзу еткенini билдирди. Чүнки мусульманлар үчүн умре тек гүналардан темизленүү дегил. Ислам дини таркалган ерлерни зиярет этип көрмектир. Умра, она очищает верующего от грехов. Это с одной стороны, ты окунаешься в ту историческую среду, откуда развивался ислам. Твои стопы пройдут по тем местам, где ходили ноги нашего пророка любимого, где ступала нога сподвижников.
где, безусловно, происходили судьбоносные политические события. Шимді Қырым татарлары чун ажылыққа барып келмеге қолай жаулажақ. Қырым мұсылманларының дини идаресі Меккеге барып ажылық yapmasына Сауд Арабистанның ажылық назирлігінден лицензияны алды. Дүния Қырым татарлары конгрессінің президент муавины Ленур Исламов айтқанына көре, бұл керчіктен тарихи адымдыр. Это исторический момент. Я его так воспринимаю, потому что для меня вообще любая победа нашего народа в любой области, вот, в которой мы где-то проходим путь, это победа вот 1783 года после российской оккупации, первой российской оккупации Крыма, это 300 лет назад. Крымские татары не имели своей субъектности в праве отправлять хаджиев или тех, кто хочет поехать на Умру, отправлять сами. То есть мы пользовались всегда какими-то услугами, это были какие-то компании, у которых были лицензии. То, что мы сами, как мусульмане, как крымские татары, как нация, можем сами это делать, не прося у кого-то никакой поддержки, а сами, еще раз. Это очень важная и большая победа муфтията. Мукадес ерлерге ажылық тышкілітілмесінен муфтият дестегі иле кеабе йолу тышкіляты оғраша. Бұ Украинада бойлер үксетлеріні алған бірінжі вие кәне Қырым татар тышкілятыдыр. Бұндан evvel бір қач ел азырлық ішлері өткерілді, дей Қырым мұсылманлары дини идаресінің муфтisi Айдер Рустемов. Слава Всевышнему, нам удалось после многократных попыток обратиться в Министерство по делам Умры и Хаджа и получить лицензию. Поэтому, в принципе, мы и занялись этим великим, благородным, праведным делом. Как можно больше людей отправить, желающих, по таким приемлемым ценам. Сауд Арабистандан лицензия алмасына Қырым татар халқының лидері де Меджлис рейсі өз иссесіні қошты. Рифат Чубаров білдіргеніне көре иш девам ете. Қырым татар тешкілаты тек умреге дөгіл, ажылыққа да ажыларны йоламақ үшін рұқсет алмаға істей. Зараз йде робота щодо отримання ліцензії, власне, на хадж. Я думаю, що десь в першій половині наступного року ми отримуємо і таку ліцензію також, і тоді мусульмани Криму будуть отримувати квоти через Україну. Меджлис рейсі имин, Кәбе yolunun açılığı, işgal etilgen Kırım'da yaşayan Kırım tatarlarga tecavüzcü devletinin şirketlerinden değil, Ukraynadan acılığa barmasına yol açacak. Це є в якійсь мірі створення такого правильного, прийнятного шляху для здійснення мусульманами в умовах тимчасової окупації своїх обов'язків. І тепер ті мусульмани, які живуть в Криму, особливо кримські-татари, вони все це можуть робити саме через ті квоти, які отримуються духовним управлінням мусульман Криму. Bir kaç gün içinde umre ibadetini yapmağa istegen bir çok adam toplaştı. Kabe yolu teşkilatında Mekke'ye birinci acılık seyahатini hazırlaylar. Müminler aziz yerlerini endi dekabr sonunda ziyaret edecek. Bunu yapmak için teşkilatının Kiev ofisine gelmek gerek. Vesikalar arasında Ukrayna içki çetelik pasportu ve identifikasyon şifrını vermek gerek. Böyle seyahatlarını Kabe yolu her ay geçirmeye niyetleniyor. Виктория Козуб, Ислам Пинка, Zaman, ATR. Işgal etilgen Kırım'da memurlar değiştirilip devam ete sözde tahsil naziri Natalya Gonçarova istifaga çıktı. İşgalciler yol başçısı Sergey Aksionov'nun resmi sayfasında nazir öz isteginin işten boşaldı dep aytılı. Lakin nazir işten boşatılacağı hakkında birkaç aydan beri laf yürsetiledi. Gonçarova 2012 senesinden beri bu vazifede çalışa. İşgalden son Ruslarga hizmet ete başladı. Kırım'da olgan diğer vakıyalar hakkında ise Nevbet Kelefkamızda tarif edilir. Mirasının yok etuvu, kerişte yeni kalede çatlaklar peyda oldu, divarlar viran olup başlandı. Merkezi kırış yanındaki kemerden tolalar tuşu, kaleda keçken yıl kışta yakılmağa başladı. Yerli sekenler bunu Kelç köprünün kurması ile bağlay. Yeni kale mimarlığı için pek mühim tarihi abidedir. O da 18. asırının başında Kelç boğazının yalısında Türkler tarafından kurulganıdı.
Ишгалчелер бутун дунья üçün имеетли олган тарихи абиде бахчысарайдаки хан сарайны йокот менде дивам эте. Олар невбеттеки сөзде реставрация ишлері üçün яны тыш хизметчісіні қадыра. Ишлерге 300 миллиондан зияде рубле масраф этмек азырлар. Келечек экі ел içinde секіс объект айрыжа экі дюрбе ханлық ашханесі ве тоғам кулесіні реставрация yapmağa istейлер. Bundan гары фасад дивар ресімлеріні темезлемеге эски конструкцияларны ведамны денештір ниетленелер. Бойле ишлерны тамирчилеринди бір қач ел içinde кечірелер, ләкин тарихи файда онда yok. Тарихчылар айтқанына көре, ишгалчилер абидені тек боза ве бойле ишлер дивам етсе, хан сарайы ЮНЕСКО мирасы жедвеліне керсетілмес. Эсли башлы қадынға қычырып, вазифеден марум олды. Ишғыл етілген Қырымда Нефақа фондының хадимы арсыз давранышы үшін иштен чықарылды. Бір күневе лёк қартиге қычырып, по электрон сырада қайдылмасыны талап етейді. Нефақа жи бұны насыл yapmasını білмейіп, ярдым сорады. Живап олара қона бағырдылар. Бұны көрген адамлар вақияны видеоға чекіп, почтимай яғда пайлашты. Фондның реберлігі бірдің қавғалы қадимны іштен чықарды. Бұндан сон башқа қадимлернен психолог тренинг кечірді. Риана Алиева, Заман, АТР. Бұда қада нетеже программасы сонына еті епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТР-ден есе айырылманы скорышкенже.